Assalamu alaikum hurmatli YouTube görüşler. Hurmatli mekendaşlar. Qarаңыздар. Бүгін күнігі жексенбі 18-iyun 2021 Соққылық той базарын жақтағыз. Қаншаны сұратасың мына ешкіге? Бұл ешкіге 7,5 сұратам. 7,5 дейін де 7-ге сұратам, 6,5 қойрам. 6,5-ға бересіз, а? Бұлар улақ бұл, нарып улаған? Бұлағы ешкі. Бұқы бірдейді. Улақты 4,5 қойрам улақты. Улақ 4,5, ма? Берерім. Шеф, бұл ешкілер че? Бұлар үшін 7-ден болды. Бұлар 7-ден, а? Примерно ет қанша өрет әм бұлар? 20 өрет қа? 22-23 7,000 сомдон. Шында оған ешкілер бар. Қойлар кімдік екен? Қаншаны сұратасыр бар? 10-дан бар, 12-ден бар. Бұлар еркек бұрғашы тоқтылар екен, а? Бұрғатшылар. Қойлар. Например, мына қара. Қараның берері 11,5. 11.500. 11,500. О, сарылар. Oşa 4 tane değil mi? O 4 tane. Ulan ne yapış? Bunlar 13'ten yapmamız 12,5'dan almışlar. 13, 12,5. Bunlar olsa 14 toplamız. 14 toplamız. 13.800'den da ek misal için neme? 200 som tushib berasizlar, ha? Bunda yeme. 500. Oy, echkilar qancha? Echkilar. Echkilar 7,5. O cho'ng echki qancha ola? Bezdi. 7,000. 20 kilogram beradi bunday eləydi, ha? 25 mingdan beradi qo. Ha, 25, 7,000 som. 25 kilogram beradi. Malдың бағасы düşüp tur. Так, мына чоң қашқар екен. Assalomu alaykum. Qancha so'radasiz? 40 000 сом. Сколько ему лет? Сколько лет ему? 3 yaş. 3 yaş emas. Bolu ekan. 40 000 сом. Ayet? 25 000. Urg'achi to'xta ekan. O, qo'zlar qanchadan? 8'den. Assalomu alaykum. Bunda Romanovskiy. Qancha so'radasiz buni? 13 lira. 13. Erkek burg'achi bu? Burg'achi qo'y. Burg'achi qo'y. Bunda semiz qo'ylar ekan. Qanchadan so'radasiz aka bu? 13 so'radim. 13 dan, ha? Jiltiraydi. Semiz. Bular erkek burg'achilar mı? Erkek bışmalda. Başları da var işte. Erkek burg'ach. Şakalat, 2 yaştan yukarı. Şokolad deydi. 13 belki 13. Boluş ha? 13. 12 yarım. A, bular qanchadan? 13. Shundaylar, ha? Qo'zlar var. 7'den başlab 13'gacha. Qo'zlar 7'den boshlab 13gacha deydi. Onda bo'lgan aralash. Bo'zat, ha? 772 sen 0772 36 50 01. Şu nomerga çalыңыздар mı? Алып сатар емес, прямо дейқан байка. Ешкі қанша екен байка? Bunlar salao ya. Ya. Kaç oldu bu? Bir demede düşünmedim. Oğlaklar qancha ekan bayka? 5200. 5200. Qo'zicha? Qo'zi 9000 so'm. Tak. Semiz qo'chqorlar turadi, quyruqdi. Qancha ekan bayka? 50. 50 dan semiz qo'chqor. Oldingizmi bayka buni? Satadasizmi? Satayım da ya. Echki qancha bayka echki? Там дороже. Sütlü echki. 10 000. Süt bağıtında echki bu. Ağıç ağı ulaq. 7 000, 10 000. Tak. Qo'zi qancha oldu bayka? Satadasizmi? Cho'ta olganlar az qo'y bugun. Varlı satadan satqanlar.
20 bin. Erkek be? Koçkor 20 bin değil. Tak. O teke var ki. Serke. Ha serke. Kança sıradasın? Şimdi satamız. Kançası? Aldım şu anda. Aldınız be. Kança oldu? 7700. 7700 serke eken. Sevmez. Alıptır. 7700'ge alıptır. Kança eken bu eçki? 7,5'dan. 7500. Assalamualaikum aka. Kançadan koyuyorsunuz? Aldınız mı? Kançadan aldınız? 25 tane. Cem onu, cem bunda mı? Yok onu. Kança tişleri eken mi var? 4,5 yaş. 4 yaşlık koyuyor. 4 yaş koyuyor eken mi? 25 tane alıptır. Siz aldınız mı? Aldınız mı? Aldım. Kança oldu kozu? 7,000 son. 25 tane. Alındır. Mana qo'chqorlar. Assalomu alaykum. Qanchadan qo'chqorlar ular? Aytib. По 28. Все. Sizniki shundaymi? 28'den deydi. Süt diye çıkıyor, körbedim öyle var ekan bu yoqda. Qanchadan so'rab o'tasiz? Eski 20. Bo'g'iz o'xshaydi ha? Uloqlar menanmi? Kulaklar adil. Echki o'zini 20 ming. Uloqlar qancha? Kulaklar 6.000, 5.000. 6 ming, 5 ming. Bunaqasichi? 12.000. 12 ming. Süt diye çıkıyor. Qo'chqor qancha ekan bak? Qo'chqor 20 so'rab o'tasiz. 20 ming so'm. 20 so'rab. So'rab o'tadi ekan. Mana daha bir. Kichkina jelini. Qancha ekan bak bu? 25 mi? Qanchani tug'di ham bu? 4 tug'ib turmi? Bo'g'iz bu? Son. Qancha süt var? 3 ta. Mana bir sağanda yer. Bir sağında. Yaxshi. Ha bunisichi bu? 5.000. 5 ming. Ha tekeç. Bu da 25 ming. Zaninski degan shular da. Zaninski var. O. Dağı var mı yok muydu? Satma. Telefon nomer beresiz bana? Aytыңыз. 0703 16 71 33. Qaqta turasiz? Şahime'de, Zarya'da. Zarya, Bishkek'te. Çalыңыздар мына. Echkini gördüңүздөр. Jelini bir sağanda 3 litre berет дейт. Желиндери. Ондай болгон теке. Чисти Занский порода. Ver. Так. Rahatsızlık mı verir şunu? Ekö 25 ming ha. Beriңiz эртең сода. Тиги басып дейт го. Qo'chqor kimniki? Qancha oldi ekan? 35. Aldınız. Cesadadasız. Nime satıldı? 35 mingga ketdi hamma. Qara qo'chqor. Ha bo'lchi. Bunu hem satarız. Qancha so'radasiz bu? 18. 18 ming. Qancha oldi ekan bu qo'chqor? 55. Aldınız mı? Cesadadasız. 55 ming so'm. Semiz ekan. Ha, aqcha oq. 30, 55. Okey, bu qo'chqorlar. Dostlar, bugün pazarda вообще mal ko'p. Buyog'ida to'ldira, buyog'ida to'ldira. Qo'y sezon. Qurban aytlar. Buni bir sira ko'rgazdim. Video yoqsa like bosib, so'rovlarda, kommentariyada qoldiringizlar. Sizlar bilan qo'shilishim. Ko'rishguncha omon turingizlar. Qo'zi qancha ekan qo'zi? Ya. 8 ming ha? 7 ga berasiz. 8 so'rayapman deydi.
Qo'zi qo'shqorlar. Bular qancha ekan shef? 13 so'radim. 13 dan ha? 13 ming so'mdan.